Pamirsa sawetara petani anggur desa Ring Dikit Kecamatan Seririt Buleleng nampenin mawah toya antuk nanginin pembuat lahan angguripun. Indiki ngucap ke tampenin sangkaning sasih panas sane ngelintang sane ngawinang genah wit ring ning toyani kering. Krisis toyo puniki taler ngawina ngasil panen miwah arge tandur dahat tedun. Petani anggur luh merte saking Banjar Dinas Kuum disering dikit seririt nguadarang jimbar lahan kalih dal seare duen ipun dawek 3 bulan sane lintang sampun ngerasayang mewah toyo. Pikobat inucap majanten ngawinang tetanduran buah nenten memargi becik. Pai ketandani dawek da sewarsane lintang sampun nandur anggur selem ri sampun panen katah nyani raris kasiram. Nanging raweh mangkin sawetara petani ngarepin mewah toye. Sani ngawinang buah anggur nenten tumbuh becik tur kilik. Kanan puniki ngawinang arga anggur dahat tedun napi malih arga pupuk taler sampun mal. Ritat kala pengrahurahinan arga anggur wantah roras tali rupiah kilo nanging ring rahina katah nyane wenten 5 kantos sia tali rupiah kilogram. Asa punika taler perbekal desa ring dikit madi sumadi ngewadarang kuentenan kelompok petani anggur ring widangan ipun sampun sayan ngelimbak dawak warsane lintang nanging rawe mangkin arga anggur dorong deg-deg. Ngeninin indik krisis toye sumadi mausang yening ring desan ipun kantun akeh kepanggih alih fungsi lahan ring kahanan punike pai ketandane pacang limbakang toye majeng para petani anggur antuk magiliran. Komang Yuda nguningayang.